umubare w'abantu bagenda bamenyekana ko bapfuye kubera Serwakira yiswe Freddy yibasiye igihugu cya Malawi ugenda wiyongera buri munsi. Ubu igisirikare cya Malawi kiri gufatanya n'izindi nzego mu bikorwa byo gushaka imibiri y'abahitanywe na Freddy igiye iri mu binonko by'amazu yasenyutse. Abantu babarirwa mu magana nibo bamaze gupfa bazize imyuzure, abandi baburirwa irengero, ibyatumye perezida wa Malawi atangira gusaba inkunga y'amahanga. Abenshi muri aba bapfuye bagiye bagwirwa n'amazu, abandi bagatwarwa n'amazi adafite gihagarika. Umusirikare uri mu bikorwa by'ubutabazi aremeza ko ahantu bari hari amazu menshi yari atuwemo n'abantu, ariko ubu bapfuye, abandi bakaburirwa irengero ryabo. There were so many houses here, so many people are missing, meaning to say down here there are so many bodies. So yumvikanisha kandi ko ibyo bisobanuye ko aho bari gukorera ibi bikorwa harimo imibiri myinshi y'abantu. Uwitwa Epifanio Tambala warokotse iyi Serwakira yavuze ko hafi y'inzu ye atuyemo habonetse imibiri 7 cyangwa 8 y'abantu bapfuye. Pano pandingane kuti around panyumbanga bukhapano panyumbanga panopa akweneka kwana 7 kapena 8. Tambara akomeza avuga ko aba babonwe bapfuye hiyongereyeho abandi yari yajyanye iwe mu rugo, nyuma bakajyanwa kwa muganga bakagwayo, bose bashobora kuba 10. Ati ubu intoki zanjye zakoze ku bantu 10 bose bapfuye. Mu bihugu biteye imbere hari imbwa zitozwa mu kazi ko gutegura ibisasu cyangwa ahabaye insanganya nk'izi, zikagenda zihumuriza ahashobora kuba hari ikintu kigenderewe, bityo bikorohera abo mu nzego z'ubutabazi. Malawi irimo guhura n'ikibazo cyo kutagira imbwa nk'izi zihagije, aho zari kuba ziri gufasha inzego z'ubutabazi mu kwihutisha ibikorwa byo gushaka abantu bapfuye. Iyi mvura idasanzwe yateje imyuzure yatwaye ubuzima bw'abantu bagera kuri 200, nibwo yahagaze nyuma y'iminsi 5 igwa idahagarara. Ku bufatanye bw'abasirikare n'abaturage bari mu bikorwa by'ubutabazi mu mujyi muto uri imaze, hafi y'undi mujyi ukorerwamo ubucuruzi wa Blantyre, habonwe imibiri y'abantu 5 bahitanywe na Freddy. Ku munsi w'ejo hari indi mibiri 3 yari yabonetse. Birakekwa ko imwe mu mibiri irimo kuboneka ubu ishobora kuba ari y'abantu batuye ku wundi musozi, ikaba yaragiye itangirwa n'amazu agihagaze aha mu karere ka Manje. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.